As a multilingual institution, Stellenbosch University is committed to promoting multilingualism in academic and social spaces. To achieve this, the language policy makes provision for a variety of language options for teaching, learning and assessment. Intydse tolking van lesings na Afrikaans en isiXhosa is een so opsie, nie as 'n alternatief tot Engels nie, maar as 'n hulpbron om studente se leerervaring te verryk. Le nkonzo iziswa liqelana elingephi letoliki abazingqali abaphaya kwiziko lweelwimi leStellenbosch University, ngamnye enamava abalelwa kwiminyaka engaphaya kwelishumi ekwimeko yemfundo ephakamileyo. Dit word direk uit taalimplementeringsfondse befonds en nie via die departementele kostesentrums nie. Tolking word slegs aanlyn voorsien. Die tolk sluit met MS Teams en die ELS-stelsel in die klaskamer by die hooflesing aan en tolk via 'n tweede MS Teams vergadering. Studente sluit vanuit die klaskamer op hul eie toestelle hierby aan. Inkonzo yotoliko yiyo eyenza wonke amalungiselelo ayimfuneko. When entering an ELS-equipped classroom, you will find the meeting already scheduled and can simply join. We will also provide everything you need to allow students easy and convenient access to the service. This includes a once-off QR code and MS Team link for all the interpreted lectures in the module, and a short video that you can use to introduce the service to the students. But to enable us to provide our student users with a seamless listening experience, we do need a little help from you. Before the start of lectures, please inform the students of the service. Laai die MS Teams skakel op Sunlearn en vertoon die QR-kode in die klas. 'n Gerieflike manier is om dit as die openingsskyfie by jou lesingsskyfies te gebruik. A quick check-in with your interpreters online is advisable to make sure everything is in order for the lecture. Dit is van groot hulp as die tolke aanlyn kan sien wat die studente in die klas sien. Deel asseblief jou skerm of dokumentkamerabeeld met ons tydens die lesings. The interpreters can only interpret what we can hear. The ELS system does not capture background sounds or student contributions, so it is important that you speak directly into the microphone and repeat students' comments or questions. Alternatively, use a roaming mic to ensure that we can hear everything clearly. Navorsing toon dat studente van tolking gebruik maak om hulle studies beter te verstaan, meer vertroue in hulle leerproses te hê en vir lewe na universiteit voor te berei. Kubalulekile ukuba kuhlonitshwe oko bakukhethayo, kananjalo bavunyelwe ukuba bakusebenzise ngokohlukileyo nangokuzithemba. As a lecturer, you have a powerful voice in modeling a multilingual mindset and normalizing multilingual learning by presenting it as a normal part of teaching, learning and assessment. Vir meer inligting of navraag, kontak tolkinfo@sun.ac.za. Sithi enkosi ngokubukela kwakho. Sinqwenela ukuba sisebenzisane nawe kungekudala.